Lenki trata juin kason segu sino wujunu fili temple arobane. An kun benu ta kuntango na ka kubaren do mali nogonde madina ke noko keso tagare ke wakati. Kubare benu go kitungere kunya faike. Colonel Asim Goita tago gujankama. Ho surantanya na iko tankane. Daru tenenge juin kason nyeru. Sine wujunu fili temple arobane kenka kafi jamane kota korunga. Do mani kaya. Sariya nusu kamaranke nyanda Colonel Asim Goita tagundi nakandun tore nyimankago gujankama. Menye Kenya sesibe nogonye jamane qirisun sunin nonga. Sariya tuanunda sariya ankara kubega o sigira Kenya mariyen kinaya. Kempale ida maganyetu ida digamen kini ayime ada seru nari na dua umuru imaga ini dema likeke wutiyenga ati laidunu benuga wutu kunso nyana. Shogel kukalanya ministri nyinyi mankenga. Asim Goita tago fale yimanka gujankama ada sariya ngutu na Shogel kukala maiga nya ministri nyinyi mankenga. Shogel bega tago kundu awos tandume aro sino sikirigi. Ada karangun jopa mali na fonya irisin jamanenga. Ada sigira gabe kita lenki kane. Bawo anya golira gabe yimankenga. Anya ministri nga ta gabe. MPR aro M5 RFP nyimankagunga amaga. Ada jama nyimankagun amakita. Ayeri lengabe wa amaga. Benu ga yomaga lenki ni kinanda ga kunya faike oti no gemnu duna kotata. Assalamu alaikum.